Irugig nga ro den damno no di kastakit malpasen. Deti pakasaritaan ni Kasinyo ngayong nga napauluan kadadagsenan aparikot. Anya nga tadeta nga kadadagsenan aparikot. Amwen tayo mga kasin. Iso nga sagudayan nga ro ti surat ti pagayam yung nga niyong. Dear Kasin. Sagbay man ngay nakisalaysay ti pakasarita Kasin yung ket kablawang kaman iti naragsak nga aldaw mo dita na MRC Studio kastameten congratulations iti panakaipas ngay ni Baby Yeng Yeng. Ha? Kablawak ti bagi? Gari ka nagrigad gayam niya kasi jay. Siya tayo basbasa tapos pakasarita ti basbasa. Di ba kas labagtit? Yeah. Kablawak man digiti padak nga dumdum ngeg kay nagbibuyay iti deti nga programa nga nakawagwapo la una iti host na. Ha? Parang ka deti nga nagsurat Kasameten kadagiti agkakalaing nga mangted ti balakad. Ken digiti naayat nga sponsors nga agkakapintas ken agkakagwapo met. Naawis tiriknak nga mangibinglay ti pakasarita Kasin yung ngamin addaanak iti panagkunak ket kadadagsenan aparikot iti biyag. Kadadagsenan aparikot kunak Kasin yung gaputa. Diya ko namuti aramidek. Iso nga nagtaklinak iti programa taagpabalakatakman kada kayo. No anya dayti nga parikot ko inakman isalaysay ket irugik man iti maysa aparbangon idi naudi nga bulan idi ta riingen nak ni Melinda. Agriin kayong yung. Apaya. Hindi, tati ko na kamin king kakot. Api kamin ka na pang kapila na kininom. Sagpaminsan layang ba? Unay kamutin lab ko. Iturog ko pa, ikit na basit na nabit pa ititurog ko. Agriin ka nga road, tani. Apaya. Nagkaroon nga road ti gurigor ni Misyang. Anya? Guri ka. Api nga gurigor. Hindi pala kalman nga nagkaruti uyek na. Itong galaguyek kasta unay ti sangit na. Kasta aya? Gagangailaing ngay gurigor na. Anay ni. Umabot pa yun ti 38.5 ti temperature na. Saan nga gagangay nga gurigor laing dito eh? Pag tumarimlatan. Kan may isa. Parbangon pa ilaang. Angim naskin nga. Intanto ipacheck up isuna. Sige. Ituloy tang orti maturog. Tayin to no bigat. Intanto ipacheck up iti doktor. Kauan abarog. Naskin nga kayo pa ipacheck up Awa mo ti mapukaw. Uy nga rod ma. Masyanak pa kinimisyang ta. Kada aguyek ka tagsangit. Namagangamin ti uyek na. Iso siguro nga agalan na ti sakit ti karabukob na tunggal aguyek. Iso nga rod anak ko. In kayo ipan iti ospital. Wino in kayo pa-check up. Nakasaritan ni Ellen ni Nema. Ket kastamat ti singasing na. Ket anya nga rod. Ururay klaing nga matawagan ni Ellen ni ti doktor na. Doktor ni Misyang. Mala. Tano ibagan ti doktor yo nga in kayo ipa-check up. In kayo adagos anak ko. Ket kaasimot ni Misyang. Uwan ma.
Oh, nagsarita kay ka din iti doktor? Well, nagsarita kami. Ang imtimot ko na ni Dr. Darwin, ipa-confine ta kano iti ospital. Anya? Ipa-confine? Wen, kasi kung no saan na malakayat ti agtumari ti agas, naskan nga may confine, tapno no mapilit nga agtek ti agas, ta maitudok ken kuan na ti agas na. Ha? Talaga ka di nga nakayat ti agtumar? Saan na kayat? Iyula na. Kalpasan nagtumar no ipilit ko kat agsarwa. Awa mo la serbina, saan tumit lang umepekto ti agas na no kasta nga isarwa na. Iso nga, may hatak matikon ni Doc Darwin. Anusan tan kasanungor ti kasasaad mo. Kat ni masikog ka. Dandani ka matkarutin aganak, lab ko. Anusan tan kaysa kaasimot ni Misyang. Kaasimot nga, ag-agalin na ti sakit ti karabukob na tunggal agoyeg. Maasyanak ba't king kuana? Kasanungor ni Yang. Mangan ba't no, ma-stress laang no, ma-stress ka iti ospital. Siyak salat nga ran. Ang kabailam nga ta, madi, saan nakakampante? Sumurutak. Kaya't mo sawan no, may kamat agbantay iti ospital no, kas pagarigan no, bilang laang ta ma-confine ni Misyang. Kat anyapay nga rod. Awan mo't makasango, tanakad adumot ti trabaho ni mami. Ta malaksid ti trabaho na ti balay. Adumot pa ti trabaho na iti barangay. Ken, adamat sa bali nga trabaho ni Mang Liway. Ni siya rin nakadumot ti pakakumikuman na. Ken siyempre, adamat di kita anak na nga, aywanan na. Iso nga ano saklatan. Oh, sige. Ang imsyak ti mang bagkat kinini siyang. Ken agin inayad ka laeng agan anad ka. Narigatin no, pati sika kat mga pektaran. Pati sika kat agsakit. Wano pati sika. Pati ni baby yang kat may stress. Wen, ala nga rod, agrobot tayon, tayon iti ospital. Oh, anya ti ko na ni doktora. Kat, pneumonia ka no. Ha? Pneumonia? Nakaro ka no ti plema na. Ken, imbag ka no ta interated iti ospital tapno may confine tapno no mapakata na dagos ti antibiotic. Ta talaga nga saan na kayat ti agtumar ti agas. Ang kasanungord nga pagtumarinda. Ket tudukan da Nakamo tinaga na day dyan. Basta ti kasla ti swero kung ikandat swero. Tapos ijay ti pangidalanan na ti antibiotic na. Ha? Kaasimot ni Misha. Napadasa kong na swero. Nasakit. Saan ka komportable? Alagit anusan tayo Good. Natudukan na nga ro din. Saan pa Ang kakit din Tas ikatimang saklot king kuana. Ay, jak kayat. Anya? Saan ko kabailan nga? Kitain ni Misha nga tutudukan da iti injeksyon. Katalangan ba't ka siya amumot nga masikugag? Ipaigim mo na taniti nars. Mabalin aya. Nasken nga may sakadata timang tingil ken kuana. Tapno alisto da nga matudukan, tapno masapulan da di urat na nga pangitudukan da deti swero na. Madi. Anya nga madi? Imagine pa ilaeng nga makitkitak nga tudtudukan da ti dagom ti anak ko. Kaslag kisiwa kon. Anya? Ano sa malatan Urit agtugaw kamot nga mang saklot king kuana. Ala sige nga rod. Inak pala jarwar. Sakto lag subli. Inton natudukanan ni Misyang. Oh, kumusta man? Naitudok na madlad. Angin. Ay na, nakabaybayag na nga sinapsapol. Deti urat na. Kastaya? Ni, apay. Anak ko.
Agsikal di tiyan ko. Anya? Ang okay lang. Gagangal na siguro dito ita ma-stressak. Unang, baka mo't no kumaro dayta. Baka mo't no aganak ka nga di na oras. Sa bagay, okay la tamot na. Maminsan ti pa naka-ospitalyo. Dahito mo't maalam pa ila ti agangaw mo't. Kahit ka lang nga pagkatawain. Tamok ka may si-stress ka. Kastamot ka niya. Sigurado nga, dakkel man ti magastos dito yung gaputa private nga ospital dito, hinangitarayan tagin misyang. Saan mo uning nga panunutin data? Ti importante, panunutin nga agimbag ti anak ta. Unmat kit di. Dayta mo ti pang panunutak. Kinamok ka saan na tayo baybayaan ni Apo Diyos. Amok ng pagimbagan na ni misyang. No ti man magastos. Adumot ti tumulong dita. No, saan ta nga kabailan. Adamot da mami ken daddy. Na nakasagana lang nga tumulong. Adamot da dagiti duwang amanang ko. Anang amanang? Ading ko naman. Ading ko. Ken adu digiti nasasayat ka kabagyan. Ken gagayem. Kastamoten ka digiti sponsors ti Nemercy Studio. Iso nga rod nga di mo unay pan panunutin dita mabayadan ti ospital. Tapno di pa iso nga paka-stressam. Aglalo kit ni maapektaran ti trabahom kada ito'y naka-ospital ni misyang. Ken may sapay ket panpanunutek dita kasasaad mo. Dandani ka na ganak. Sigurado nga makauta diti isagsagana ta nga paganak mo. Maina saan mo nga panunutin daytan kun akmat. Ni, apay. Agsikal man ti tiyan ko. Anya nga tanong siyaklatan ti agbantay, mga yabak ti kadwak. Saan? May stressak tumot lang no agawid dak. May stressak tumot lang amang panpanunot ti kasasaad ni misyang. Ano saklatan? Sige, no isuti ko na. Anay ko. Abay. Agsikal ka di manin ti tiyan mo? Madinsamad daytan, love ko. Anya nga tano, mga yabak lata ti kadwakon. Nga agbantay, taagawid ka laing nga. Sinong arod ti aguri ka. Kasaritak ni Rogin no masango na. Uwen, no lagi di masango ni Rogin. Isolatan ti ibaon mo, napialada mang bantay kini misyang no, ado ti lakadak. Nangro na di kita magatang nga, uno bayadan, uno, anyaman di nga magatang nga kasapulan. Ang panpanunutik tula, ni misyang no, adak ije balay. Unang nasaysayat no, daka jay, tahang ko unay ma-stress, makaida ka nga nasayaat, kan adati mga sikasuking ka, tadamot da mami, ada ni daddy, ada ni siya rin. Alang nga rod. Tawagak nga rod ni Rogin, ta iso ti mangkuyog king kang amang bantay kini misyang. Nasaysaya at pay. Narigaten no kumaro eta pa nagpaspasikal mo. Amangan kat no aganak ka nga din na oras. Takdakkel to man ti probleman. Nangrunan no mayanak nga premature ni baby yang. Sabi ko maata saan? Ala, tawagak nga rod ni Rogin. Tabaring nung masango na ti umay mangkuyog king ka. Anya ti kayat yung asawan, mister, sir? Doktora. Nakita mo yung matan nga nag-improve ti kasasaad ni misyang, ni baby mi. Iso nga kidawek ko mga, mabalin kat iawid mi ko man, ta ituloy mi latan ti panagagas na di balay. Adamot ti kabagyan mi nga nurse nga mangipakat ka digiti agas nga kasapulan na. Sigurado kayo, sir? Ngamin, narigat no agsubli kayo dito yung ospital, no kas pagarigan ta di yung mapatumar. Sigurado agdog. May stress ngamin ni bakit ko,
nga adda isunay di balay, idinto nga adda kami diti ospital. Nakita yung ti kasasaad ni bakit ko, Dok. Aganakan into no may abulan. Ket may stress la unay, masyanak mat. Alaket no laki di mai kariyo nga saan nga baybayan ti ubing ken pagtumarin nyo iti agas iti osto nga oras wendok ken pag nebule ag nebule dapat every 4 hours every 8 hours kunak kuma wendok amumi mo dok amumi ti araramiden mi nurse ngamin pa di mesa nga kabsat ko di Manila ket kanayon na kami met nga instrakan kanayon na kami nga awagan alakat na sayaat nga rod ngay masapol nga ag-sign ka iti waiver nga awan iti pananagutan ti ospital no kas pagarigam nan adda mapasama kini baby kalpasan nga in discharge yo nga hanpay nga inaprobaran ti doktor. Yes, doktora. Maawata mi dita, doktora. Saan mi mat nga baybayan ni baby mi? Nasken lang amin nga iyawid mi ni baby tapno saan uni nga ma-stress ni bagat ko. Taamangan no. Isot rason nga aganak nga di na oras, doktora. Alam maawatan ka, mister. O sige nga rod. Mabalin yun nga ilakad ti panakay discharge ni baby. Agyaman akdok. Si Maya at kaditirik nam itatanayawid ni Misyang, lab ko. Natalgad tirik na ako na nakaawid kayo. Nakaawid din ni Misyang. Ngayon niya. Ngim, agsiksik alat na ti tiyan ko. Ha? Alagat agrelax ka laeng. Bedrest ka. Lakas ko na ti ubigay nim. Angim si imen ta Nadlaw ko nga kasla sa bali da ito. Ha? Anya? Lab ko. Kaya ba ni mami? Taapay. Sa bali da ito kasla marikrik na akong ti ulo ni baby. Kasla kaya't natirumaran. Anya? Sige nga, tayo na kaya ba ni mami? Agisagana tayo hindi kiti gamit. Tayo taray da ka iti ospital. Makaamo kay pala kini Misyang. Naganakan ni Ellen. Alawin anak ko, saan mo nga pakadanagan ni Misyang? Taada kami nga mangaywan kan mangkita ken kuana. Kat kumusta mo't ni baby yang kumusta mo't ni Ellen? Kumusta ti panaganak na? Segun ken kuana, mami. Saan ka nung nga nasaya at ti kasasaad ni baby? Anya? Kat apay, kagapo ata nasapat ti panakaipas ngay na. Ngam, anyang roti ko nada. Nasapa ka no unay. Kat saan nga na-develop nga nasaya at ti langs na, so nga marigatan nga umangas. Kat supportaran dalat panagangas na mami. Ala, Diyos ko, kaasimat ti apo ko. Angim, kuna ni Ellen nga, inagiti ospitalita. Asya kalot mangkuyog kay ni baby nga mapanda ka no i-transfer di Batak, di ospital di Batak. Naapi nga di Batak. Ije ka no ti paka admitan na. Gaputa premature nga na yan. Naipan ka no iti incubator. Ije ka no nga mataming. Sabi ko nga na, malasatan ni baby, mami. Kaasimot iyang yan.
Alawon anak ko manangaasi ni Apo Diyos. Alang arod ingkan taas ikasum dagiti aginam ng runang ni baby. Uwan mami, basta baka mo kay kinimi siyang Ne, dada pa nagtumar na, data sakit na. Uwan anak ko, ala ingkan, anadan, agad anad ka. Ay na, agkararag kayo akalayon kini Apo Diyos anak ko, sana tayo mabaybayan. Uwan mami. Hello? Kumusta ka? Nabanbanugak. Nagbayaga ka, nagpaspasikal. Alak. Tinasisita kat naipas ngayon mo ni baby. No, pa'y kasi ti kasasaad na. Agpaimbag ka, agpapigsa ka. Kasi siya, kuyugek ni baby nga mapanje batak. Ang imnam na maik nga saan dang ipakita kanya kung saan dang palubos nga asit gak ng maawatak. Importante kat agimbag ti anak ta. Kumusta man ni Misyang? Saan mo ngunay nga pakadanagan ni Misyang? Dada mami, dadadi, dada siya rin, adudad siya nga mangkit kita king kuana. Ti panunutim ti bagim, kalkalpas mo lang nga nagpasngay. Normal mo't pa yung arod. Kahit, kalpasan na nga nasesaryan kay di last year. Amok nga, ada epekto na iti bagim. Isong agpaimbag ka. Saan mo na yung panunutin, dagiti ubing. Ta saan nga baybayan ni Apo Diyos ida? Kan saan nga baybayan ida? Agpapigsa ka, alam ko. Kasi man ni baby. Diyos ko. Saan niyo kung mga baybayan ni baby? Kaasimot ni baby yung nganay. Ipas kayo nga nasapa. Imamok Lord. Amok nga nasaya at kayo. Amok nga di na kami ikan iti panlubog na saan mi nga kabaylan. Amok ka may salaing dahiti ka dagiti panlubog nga ititid mo kada kami. Katagtali na ito ti pamati miking ka Lord. Amok nga di mo baybayan ni baby. Baby. Lumaban ka Amok ka kayam data. Palaban ka. Kas kada kami kini mamam. Nakapapaatiw. Kas lakad di titam nga siya rin ni mami old mo. Amok nga di ka paatiw. Labanam deta. Agpapigsa ka anak ko. Aging ka nga mayat. Tirik namon mayat kan. Kayam deta anak ko. Kita tanto into numayat kan. Makitam to, tinaggapuan na. Dagita duwa nga kalid mo. Sakto di ka raragsakan nga papa. Makita kanton nga normal ton ti panagangis mo. Nga saan kanton nga marigatan. Nga bayat ti panagdakkel mo. Makita to nga nasalunat ka, naragsak ka. Saan ka nga baybayan anak ko, basta lumaban ka. Ada kami lang dito yung nakasuporta ka. Kaya ada ni Apo Diyos. Ada ni Apo Diyos nga mangpaimbag ka.
Patawagam ka din ni doktor. Kat, anya ti kunada. Nasayaat ka numat ti kasasaan ni baby. No pa'y nakatubo pa'y laeng, nakaswero. Ay na, Diyos ko kaasipot. Angin ko na ni doktor. Normal ka numat ti heartbeat na 100% ka numat ti oxygen na. So nalaing takasapulan na lang talaga't mang suportakin ko anatap no agangas. Gapo nga rod ta saan nga full term di pa nakayanak na. No sala ko mga nagsakit ni siyang ay nasaan mo nga panunutin dayta. Saan mo't nga basol ni Misang kung nga pabasulin ni Misang. No apin nga niranran na laing mo't nga kada ito nga nagsakit ni Misang. Iso nga na-stress ka. Saan mo nga panunutin dayta love ko. Ti panunutem. Nasaya at di kasasaan ni baby kat saan nga baybayan na di doktor kan nurse iji ospital. Iso nga anusam to ti mapanagbantay. Ta saan daktot pala nga kasapulan. Sa daktula kasapulan no. Masapol kung ti agpasusukin ko ana. Ala, anusak ti agbantay di ospital. Tapno makainana ka. Tapno agimbag ka dito balay. Ay na, Diyos ko. Agsasaruno, ti panaka-hospital yo. Kada agsasaruno mo ti gastos. Amok nga agparikot ka kada ita nga ba nahaglap ko. Yam amok nga kabailam da ita. Saan na tayo nga baybayan ni Apo Diyos? Saan natin nga baybayan ti pamilyam? Wen di mo latamot may kat kanya nga agpanunot. Nangrunag at di pa amuno kasanot kabayag ni baby yung hingi di ospital. Kanya nga ron ti maramidan talab ko. Aklunin tatigasan. Kat ibilang ta iti nga panubok laing ni Apo Diyos kadatayo. Pagtali ni edentay ko mati tiken ko na. Nga di na tayo tubaybayan. Kumamang tayo lakin ko na agkararag tayo. Kasta nga kanayon tiraramid. Ken saan ka nga mabain nga agpatulong no saan mo nga kabailan. Amok nga daw galim. Ngano kayam pa'y ikarigatam. Ngam no di mon kaya kas lang na-pride ka nga agpatulong iti sa bali. Ang no para kumamatin iti anak ta. Love ko. Tilmunem ko man day nga pride mo. No kasapula mo agpatulong. Agpatulong tayo. Urean niya nga klase tulong. Tapno malaganan tayo kin agimbag ni Misha. Isagana kung barok, dagiti kasapulan. Kan kasapulan ni Liway, ti panagbantay na di ospital. Oh, yung. Kasarsarita ka, barok. Uy, mami. Itayak pa lang agsasao, barok. Agmulmuleng-leng ka batlatan. Ay, pasensya kan, ma. Adula unay ayati panpanunutin, barok. Panpanunutik lang ti kasasaad ni baby ma.
Tila ka di kasasaan ni baby ti panpanunutam. Ha? Ay na, amamu ka na anak ko. Gapagor ta siyak ti inam. Diyak pa amo naman ti kasapulan nga mabayadan iti ospital. Amo yumot no, kasanot kadakkel na ti nabayadan ka deti panaka-ospital ni Misyang gan panaganak ni Ellen. Wen barok amok. Gaputa saan nga imanay jay na jay kakay jay nagyan ijay bangkom. Isongor nga imutang ka kanyak. Agyaman akma. Kasanwak lang no saan nga dakay ti inak. Mami. Nakagasgasatak. Ay na ano agpasipsip ka pa ilaan barok. Kasta lang nga rodin ti kasasaan. Bayadam to dayjay. Ay, style mo manan. Amok day tay style mo nga artsukan naktap no di mo to bayadan. Ay adot masapol ko dayjay nga kwarta barok. Among magkadubot paggastusak. Kuryente kada makan pa ila. Uun mami, bayadak. Ang kamot nga artsukan si kamot mami man. Kunak lang nga sikat ka sa seatan nga inak. Tuwan ata sisyak madlat inam. Ardong. Yung mami man. Alahin kakit din da. Nay, aguro uray ni Liway. Kahit awang pa'y ti damag, awang pa'y ti ko na ti doktor. Ni Ellen ti makasasarita ti doktor, mami. Mayat ka nungat ni baby yang. Alisto ka nungat ti development na, ti improvement na. Kaya nakasaritak dito may isang agbanbantay mo ti anak na ijay. Kahit anya ti kunana, nakita na ka nun ni baby yang. Nasaranta ka nungat nga kugtar. Ala, nasaya at abarok. Iso na laang ta nakatubo pa ilaang. Kan nakaswero pa ilaang muna natudukan pa ilaang mami. Ay na, kaasim at apo ko. Ay na, Diyos ko, ay ala. Manangaasin ni apo Diyos anak ko. Agkarkararag kay lanta ka na ayon kang kuana. Tapno agimbagan ni baby yang hiyang. Tapno no, maiyawid dito yan. Nanapiala dito, itaado tayo. Ado kami nga, tumulong kada kayo nga agayuhan. Katsi ka. O adan to ni baby dito yan. Siyempre, adapin ni Misyang. Kat ori siyak to timang kaida ki ni Misyang. Tapno makaubra ka. Tapno no maaramid mo digitinginas kan nga aramid yung anak ko. Agyam anak mami. Saan lang nga sikat di kasasayatan nga ina. No di kat sikapay di kasasayatan nga lola. Nga mami old. Kasanula nga di kiti apo ko mami no awag ka. Ay na. Uwan ka din basta saan nga naabayadam to day dyan cooking ka nga pagbayad mo ti panaganak ni Ellen. Uwan mami. Apo Diyos ko ay. Ang kumot kay tarayan di utang cooking ka nga. Malakid din kan. Nakasagana amin nga gamit mo nga mapanagbantayin to no bigat. Excited ak mo nga. Inak pasuswan ni baby tapno no alalis to nga agimbag. Uwan nga rodlab ko. Kadagupan dagiti nakakonfine nga ubing. Kasi na apo Diyos ni Misyang ti alis to ti improvement na. Idawdawat ko nga amin ko mga ubing at the hospital. Nga kasabayan ni Misyang ay ni baby yang agimbag na kumamat. Ala, saan nga baybayan ni Apo Diyos ida? Katsi ka, di mo baybayan ti bagim Ni, kumarkaro day ta uyak mo. Okay aklaan. Uminom ka ti ado nga danom. Ag-vitamins ka. Adamot vitamins ko iti rabi. Ay na, saan nga data gin ti vitamins mo? Data ti mang pakarot sakit mo. Saan nga gin? Sikamat. Ada dati vitamin C nga ginatang ko idi. Kan manong aldawot nga sa anak nga minuman. Alakit nasaya at kita bayat nga doctor jay. Masapul kan tulat ta nga umay ta. Umay mo itad di kasapulan. Di kasapulan mi ngagbantay. Wen. Anusam basta para kada kayo. Agan anusak.
Nga oray no, ang saksangita. Sa anak nga mamingga. Sa anak ag sardeng. Aging nga saan nga agawid ni baby yang dito'y balay. Karamitik ti amin para kada kayo nga pamilyak. Ay na, makasangit akman kada ita nga imbagam, love ko. Anya laon nga gasgasat ko, tasi ka tinaasawa. Talaga? Mm-mm. Bakit nasayaan Mm, nagagit nga agkunot ko nam? Mm-mm. Ah, maragsakan akmat Nga, nga, nga nagagit nga agkunot. Nagagit nga agdede ni baby yang. Kasyak nga rod. Ha? Anya tikit mo sawan, love ko. Siyak nga rod. Anya nga si ka nga rod? Kasano akto nga tamot makadede? Anya? Manungal dawin. Dito pala di panunutan. Gagangay laang mo't nga mailiwag. Kaan anak ko laang. Ay na Diyos. Joke lang. Dito maala na pala ag-joke mo. Saan? Ay na maanusag mo data. Naanusak hindi naganak ka ni Misyang. Hindi niya anak mo ni Misyang. Nasisaryan ka. Kat nagureyak ti inim mga lawas. Kat sigurado ita nabibiit. Gaputa normal lang ti panaganak mo. Isula iso Anya? Isula iso ko na ti doktor. 6 weeks lata. Kung saan pa lang nga datat pampanunutem. Laglagi pang sa anak nga nalaygate. Gaputa sa anak nga nasisaryan. Kasano nga rod no? Agsipong tuwan manan. Saan ko maudin niyang. Baka bagtita ko naman ayun ang dapay. Talaga Kun kumaman no si kati agsikog. Saan nga siyak? Siyak mo ti marigatan. Alawan. Umanayon. Digiti anak ta. Kwa. Awan pa'y ti damag mo no. Kaano nga. May yawid ni yang. Awan pa'y nga rod. Angim ko namot ko na ti doktor dito'y. Ilipas na pa'y digiti antibiotic na. Ken depende ka no ti development na. Kung namot ni doktor. Mayat mat. Iso na laing tayo yellowish pa laang. So nga masapol nga stay pala dito itap no mampote therapy. Ken tap no adadang ag-develop pa iti bagina. Alagat agan anos ka Kumusta mo ti yan mo dito ospital panagyan mo. Saan ka man lang marigatan? Komportable ka di? Sana ka komportable, awan ti komportable nga agyan iti ospital. Ang anusak para kini baby. Iso nga si ka. Nakaro pala kayong ti uyik mo. Okay, aklaan. Ano samot ati, agtaray-taray nga, agsubli-subli nga may dito, nga mangipan ka digiti ka sa pulan mi. Kan saan mo nga bebe antibagim? Saan ka nga agin inom? Manungal dawon nga jak na ginom. Aginumak man basit lang. Saan ko nga maibus di siya mesa nga bilog. Napiyala nga amumat. Tapno lang makalmak ti bagik. Tapno sa anak uning agpanpanunot iti. Nadagsin. Alam maawatan ka. Amok nga panpanunot makanayon. Diti utang mo kini mami. Utang ta ko na ma. Utang mo ata si kamat lang agbayad. Ay na. Alawin ka din utang tang. Si kanto ti mangbayad. Man panunutik pa, no kasanon to ti panagruwaryo. Sigurado nga dakkel ti mabayadan. Alakad agpatulong ka Saan nga dakas ti agpatulong, love ko. No agkasapulan ka. Amok nga adot na saya at ti panagpuspuso na nga tumulong gaputa. Amuda nga nasayaat kamot kadakwada. Iso nga rin nakagasgasatak nga sikat na asawak ta nasayaat ka. Uwin ka din, siyak to ti mangbayad ti utang kin mami. Ala, agan anos ka. Sana tayo baybayaan ni Apo Diyos.
Ken saan mo lang tangalip-lipatan ti agaramid iti nasaya at iti padam nga tao. Tapno masupapakan mo dahil nga kinasayaat. Saan ko peke di nga maasikason deti ti anya. Deti charity ride ni deti ride for Acosmento no Domingo. Ayun gayam, alakat inkalat kasi importante deta nga panggapyo nga tumulong. Kat si kamat nga ron ti mesa kadagiti organizers, si kamat nga ron ti presidente di grupo yo. Sigurado nga kasapulan da kadjay. Ken bareng malag-anan ti riknam no maka-rides ka, ken amom nga nakatulong ka iti padam nga tao. Kasanungod no kasapulang bigla ti anyaman dita. Amangan no adakto di dalan ket ala okay lang. Saan na kami nga pakadanagan. Basta importante ituloy mo deta nga gandat mo nga tumulong babaen ka deta nga grupo yung riders. Taamok nga no agaramid kat kinasaya at itipadam nga tao. So papakan ni Diyos, so papakan ni Apo Diyos deta nga kinasayaat mo. Mamatiak ka deta, love ko. Sige. Inaktumat lang nga rod. Kaya't kung nga talaga titumultulong itipadak nga tao. Tanasay sayaat deti tumulong, ngem deti sika ti matulungan. Hello? Hello? Hello. Ibawag ka. Agmi-meeting kami nga organizers takalkalpas laeng dati naangay nga Unity Ride. Kaya very successful ti Unity Ride nga naangay ta. Kasi na po Diyos. Safe amin nga participants nga nakaawid. Alakit na sayaan no kasta Una nakadado ti simmali. Nakadado ti naparegister mi. Nasurok nga pitugasot. Sigurado nga adumot ti maitulong mi nga scholarship para kadigiti kasapulan nga agad adal. Ken may kan mimot iti financial assistance digiti duwa nga recipient nga adda sakit na. Ala amok nga ka magusgustam launay dayta nga panggep nga gandat nga tumulong iti padam nga tao love ko. Ket nakatultulong ka launay. Isungod nga nakagasgasa takking ka. Ay na, saan ka dagulit mo deta love ko? Talaga nga amumatan, hindi pa lang ever since. Kaya't kung nga talaga deti siyak ti tumultulong, siyak ti matultulungan. Wen, ngem saan nga dakes, no agkid daw ka matitulong, no kasapulam. Wen, amok data. Apay gaya mimawag ka. Mabit laang, agmi-meeting kami. Ang tawagan nak to apay. Nakasaritak ni doktor. Kompleto kanot antibiotic ni Babin. Anya? Mabalin ka nga ma-discharge isuna. Talaga? Ay, talagang nakasaysaya at ni Apo Diyos. Love ko. Iso nga, sige, lipasan mo data meetingen. Agsagana kanton. May nakaminton iawid. Thank you, Lord. Kita ang mamati kinasayaan ni Apo Diyos. Kalkalpas laing ti panagtulong mi iti pada nga tao. Iti apagdarikmat laing. Nakaawat akmat iti tulong manipod king kuana. Lord, thank you. Thank you nakasaysayaat ka nga talaga, Diyos ko. Thank you, Lord. Thank you tadi mo binaybayan ti anak ko. Thank you. Naiyawid mi nga rod ni baby yang dito'y balay kasinyong nga may san nga nasalunat nga maladaga no pay basit ikumparam ka digiti gagangay nga digiti normal ti panakayanak na o normal nga nayanak nga nag full term sigon ka digiti doktor ket
nakalasat ni baby, ket agbiag to nga kas normal nga ubing, normal nga tao. Nalakid dita saan mi nga baybayan. Nakasaysayat ngagpaiso ni Apo Diyos kasinyong. Nasipod idi November 21, ospital laeng ti makit-kita. Ospital, balay, ospital, balay. Ma-imagine ko, tirigat, ti agyan iti may isang ospital, nang rona kadigiti addaan iti sakit, kastamoten kadigiti agbanbantay. Sa bali jay riknam nga may stress ka, nga di mo amunuan niya ti pagtungpalan na. Di mo amuno agimbag no saan ti pasyente. Ken di mo amuno kasanon to kadakkel ti mabayadan. Ngayong uray no kasanot, stress ko kasi niyong makitak lang ni baby yang nga nasa lunat, makitak lang ni baby Misyang nga naimbagen, makitak ni Ellen nga makarecoverin, makitak ti pamilyak nga naragsak nasa lunat. Nagmayat tirik na kasi niyong ngem numanen malagip ko tay utang ko kay ni Mami Old. Ma-stress ako man. Iso nga nagtakli lang iti programam kasi yung kasanok nga tanga maiwaksi iti panunot ko. Dahil tanga banag. Amok nga singirin nanto nga singirin. Dumabalbalin ko makit gaputa dakkel ket sumken lata iti panunot ko. Amok nga kasapulan mo't ni Mami. Amok nga adum iti paggastusan na. Angim panunutek pahit no kasano ka makabangon. Iso nga rugyanak maninteg programa. Rugyak maninteg trabaho. Itata nakaawi din ni baby yang. Nabaring no alis to ak lang makarecover. Alis to ak lang nga makabaybayad tot utang ko kini Mami. Angin isyak ton ti kagagasatan nga anak. No ibaganan to iti may nga aldaw. Alabarok, baybayam na taday jayang. Saan ko nasingiren? Regalok lataking kan tadandani mo ti birthday mo. Wala nagsayaat ka nga Mami. Abiboy ay na? Abiboya? Dagiti gundaway nga agbulmuleng-lengak kano kasin yung matiliwandak nga naunag tipan panunotek gagangay kadilaeng kalpasan iti halos 2 lawas nga na-stress, nagdandanag, nabanbanog, nagsaksakit, nga po iti imuna panaka-hospital ni Misyang, panaganak ni Ellen nga nasapa, panakaipas ngay ni baby yang nga saan nga fully developed jelangs na, ti panagstay na iti 8 nga aldaw iti ospital, ti panagpanpanunot ko kasanok pagkakautak iti pagbayad ko iti ospital. Nagbayad katan no iti mesa nga gundaway, mesa nga aldaw ket ibaganan tulatan. Ala barok amok nga ado ti problema. Ket saan mo nga panpanunutin payday jay. Ket kasla amok nga daytat pa kay stress ang barok. Saan mo nga panunutin day jay? Ay na. Pasok katak tulatakin ni daddy mo. Apo nagsayaatin. Saan lang nga sikat kasasayaatan nga Mami. No di kat ni daddy di kasasayaatan nga daddy no iso timang sukat day jay Mami. Agyaman na ka na kayo Mami. Kasanuak pa'y nawang kayo Mami. Budno launay nga di natay baybayan ni Apo Diyos basta kumamang tay kenkwana kasin yung kasta ti napasamak kanya. Ket kasi na Apo Diyos back to normal
no pay adati panpanunot nga problema nga kadadagsanan nga parikot para iti mesa nga ama, mesa nga padre de pamilya, ken mesa nga anak nga dumteng to ti aldaw nga barok, ma, masapol ko ngamin ti pagbayad ti kuryente. Bayadam ko man ti utang mo kanyak, ma. Ma, amumot nga agpakpakuleyo ure daladwa. Ken adumot ni gati kasapulan. Kaya gawam ngamin Ma, kasanumot ka deta, gininumak ng bayat nga agtrabaho agarami dak lyrics, maala basta bayadam to karot ket nay anak ko, barok. Ay na, Diyos ko, manmanon ti kanta nga mas sponsoran, kadaanan. Iso nga, agtitinulong tayo, barok. No panpanunutam nga, hamo nga bayadan day jay, ay na, kaasyanak mata, barok. Ma, bayadag to day jay, ma. Apay, siya kaya ti tao nga hangag bayad utang na. Bayadag to day jay, mami. Ama-amo ka una yun, barok. No ibagak nga di mo bayadan day jayon, permit isem mo, numabot dita lapayag mo, dita isem mo. Siyempre, mami, awang ka ditinam naman ang iregalo yung lahat kanya. Ay, saan? Ay na, sika, nakadula ko ti problema ko. Kumaman no saan ka nalaing nga lumamot, dagiti ubing. No saan kayo nga nalaing nga lumamot. Tapay la Ellen nga nakalalay nga mangan. Alalay sa anin na mami, amoy babaga digitan. Kinuresi ka. Mesa ka mo, dalay ka mangan. Naggastar kayo piti kuryente. Mami, bayadak to. Anya, nakasaritam ni mamin. Uy, nga rin. Kunakmat gamingking ka. Saan mo nga paspasagin nga saan mo nga bayadan nga regalo na king ka? Agsalukag ka ngamin, tapno mabayadam tayo dyan. Kanditi kung kunaking ka, love ko. Saan ka nga mababain nga agpatulong? Amok nga na-pride ka, nga mabalbalin ka si kalat at tumultulong nga di mo kahit nagpatulong o rin o di mo kabailan. Amumat nga kasapulam titulong, maapi nga kaslang rigatim la unay. Saan mo? Agkid kidawak mo titulong kadakwada. Ngam amok tiriknam, nga no di da kapatgan, nasakit tiriknam. Saan? Maawatak mo saan mo nga agpapada ti sitwasyon ti tao. Kasta no handa ka matulungan, mga tagidaksan. Ken okay lang. Umanayan digiti kararagda, kada tayo, nang runa kiniyang-iyang. Ket no tulungan da ka, no ikanda ka, orisang kamasit, dakala pagyamanam. Uy nga rod. Kasta nga rod ti aramide. Saan ako nga mababayin ngagpatulong? Kasta Mami. Mada problema. Anya day jay? Agpatulong ako makata kayo. Anya nga rod day jay? Mabalin nga ninto yang timang bayad di utang kon. Anya? Ninto no, ada trabaho na. Anya tikit mo sa wen? Bayadan minto mo lang di utang ko, ninto yang into nadatrabaho na. Tila, ada kasi kayong yung, ardong ka nga talaga. Ay, apo, bayadam tayo jay, masapul ko, akado ti gastos ko. Ay, kumaman no kas idi nga dakkel ti sumsumer kada tayo. Ay, sikan, Diyos ko nga talaga. Amo ka kayam data. Nasirib ka mat anak ko, ken adu ti laing mo, adalaing mo, iso nga, agkuti ka, agtrabaho ka, sumapul ka sa bali. Panunot ka sa bali nga content, tapno no, ngumato man data, views tayon, kadaanan, wano saan, agsapul ka sa bali nga, mabali nga pagsapulam. Sige. Wala ta, siga. Palpak. Kasin apo Diyos, kasin yung edita, agkidawa kong titulong,
may samot timangted na oris ang kabasit at dadakkel. Amok ka ni Apo Diyos tinang tignay ti puso ken riknada. Ken amok nga dagiti dadduma tignayen nanto pay laeng tirik na ken puso da. Malay di te ammo baka ita tigtignayen ni Apo Diyosen ti puso ken riknada. Dahil di nga ron ti pakasarita kasinyong kadadagsenan nga parikot na ti maysa nga ama, maysa nga asawa, maysa nga anak nga tinumutoy biyang nga makapadas iti kastoy nga padas iti biyag ket kaslang masubok ti kinatibker ti riknana kang runaan na ti pamati ti Dios. Kaasi na po Dios natibker pala riknak ken saan pay nga natignay wenno saan pay nga na pukaw. Saan nga napukaw ket santo pulos nga mapukaw ti pamatik iti Dios. Ngimno dumteng tumanen ti panawen nga panagsisingiran jak tulaam mo kasinyong no addanto ti maibayad ko. Addanto siguro nang runa ket ammok ken patsek nga adu ti tinignay ni Apo Dios ti puso ken riknana. Ket sumapapakak to daytoy nga tulong da babaen iti panangipaay ko ti liwliwa kadakwada iti inaldaw-aldaw no kasapulan nga awisek ulit ni Antipining. Awisik ulit ni Antipining ta umay manen mangted ti liwliwa kada tayo. Aramidek kasin. Kaya't ko lang supapakan ti kinasayaat ti Diyos, kinasayaat ti pamilya, kinasayaat dagiti tao nga mangipatpateg kada kami. Nang runa kadagiti nakatulong kada kami, kada iti nga padas may ti biyag. Dahil nga ti pakabuklan, ti pakasarita, kasinyong awan man ti panakpak na, gaputa madipay mabalin ko na ti doktor. Sabi ko tanakay batit adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti padak adimngeg ken nagbuya. Agyamanak kadagiti naayat nga sponsors, agyamanak kadagiti nang makaited ti balakad, agyamanak kadagiti makaited ti tulong. Ken more importantly, agyamanak ken kakasinyong taimbasam ti bukod mo nga pakasaritaan. Ha? To'y agkidkid daw ken agpatpatulong nga pagayam mo. Yong. Ana?